Ошондо бирөө каза болуп калган экен да, э? Ал аты ким болгон? Атын билесизби? Ошондо Акмат бабабыз канча жашында каза болгон? 64-65'inde каза болду. Сонда апам 35'inde калып калыптыр. 35'inde. Канча зайыбы болгон, чоң ата? Kança kendini ben surağım yok. Cenab-ı bu bunlar Artık sigara kapatı orada değil. Mehmet Murat. Enim dörtüncü olgun değil mi? Enim Ayken'im. Benim giyinkisi de. Dörtüncü olgun değil. Bunlar ben kazı ofisleri falan var.